Почитувани патраче, добри вечер. На початку nješkajших програми, як і звичайно у візице, co našo novinare porihtali za televizijni magazin. A poneže tota njedzelja perša u oktobru, tako je od 21 godzini, počina i familijni magazin Široki plan. Nazdavameše, že preprovadzice prijemni večer zos našu programu. Počnjeme, jak i najavene, zos prepatrunkom tižnja. Već jak 300 tisjači beženci vošli od počatku roka do Mađarske, a od kedi zavarta mađarsko-srpska hranica, beženci z Bliskoho Vostoku do Evropske unije uhodza prez Horvatsku. На другій заєдніцькій роботній східській координації національних совітів, котра отримана у Ковачиці, фіналізовані і конкретизовані предлоги і вимоги, над ktorima національні совіти мають компетенцію. Organizacijni odbor festivala ruske kulturi Červena ruža na svojej štvrtej schadzki otrimanej stredu 30. septembra u Keresturskim dome kulturi najveći času pošvecel utvrdzovanju koncepciji za nastupni 55. festival. Manifestacija Veljke kolo za Ginisa počas torej folkloraše kulturno-umetnickih društvo zos až 11 državo probovali zvaljec Guinnessov rekord u tancovanju najdlušého kola otrimana 4. oktobra na novosadskim novim naseljenju. Predavam u Baloh beteljinu, znači pokošim ju, vibaliram i predavam u Baloh. U planu mi da trebam bujaci, teraz vidíme, že jak to ta situacija u državi, jak to dozvolji. Sanirovana i obiljena fasada na Dome kulturi doprinješe krašomu vipatrunku centra Valala, a za ušoreni životni štredok značne i njedavne postavljanje kontejnerov za zberanje reciklažnog materijalu. Zvonko Mudrizo z Đurđova rozdumoval, jak biše konari, ktorý Elektrovojvodina každý rok pre bezpečnosť električnej mreži pootpiljuje i ohabi oprez obisoh, mohli vyhasnovať zatopenje. Tišlirski mihelj, u ktorý mašini každodnjovo hurča slika, kotru njemož často vidjet u nješkajšim čaše. Taki mihelj našli sme u Đurđove, a von je zvičajniji preto, že u njim vjedno robja ocedzi dzivka. Číslo vybežencov, kotri mešacami prehodza prez Srbiju na svoj drahi do zahodnih žemoh še nje zmenšuje, a jih ruta hviljkovo še ruša od Preševa po prehod Berkasovo-Babska, dze prehodza do Horvatske. Srbija u Švece ocenjena jak država kotra še humano odnoši gube vybežencom, a za toto zaslužni volontere kotri mešacami njesebično robja i pomahaju ľudzom. Već jak 300 tisjači beženci vošli od počatku roka do Mađarske, a od kedi zavarta mađarsko-srpska hranica, beženci z Bliskoho Vostoku do Evropske unije uhodza prez Horvatsku, do kotre od 16. septembra vošli kolo 99 tisjači osobi. Na uhodzi i vihodze z našej žemi dežurni volontere Červenog križu, doktoroh bez hranicoh, UNICEF-u i vjerskih zajednicoh. HELP organizacija obezbedila je Crvenom krstu. HELP organizacija obezpečela Červenomu križu paketi spoživu, u kotrih je 2 fljaški z vodu, 2 ribovo konzervi, hljeb i daco slatke, povedzme mađun i to halal poživa. Kad varim halal, to znači, že je bezpečne za njih bez švinskoho mesa, študirame o šitskim. Na hraničnim prehodze Berkasovo-Babska velj roboti maju i doktore bez hranicoh, od kotrih pomoć pitaju i odrosnuti i dzeci. Oni liče pokalječeni i boljaci nohi, nathu, horučku i ohorenja skori kotriše zjavljuju preniski stupenj higijeni. Doktore dežurni dzenja noc, a kad pada dišć poneže im šator premaka, jagordinaciju hasnuju kombi. Ovdje kod nas zapravo dobio onu prvenstvenu... Tu pri nas dostavaju to tu peršu pomoc, kotru im možeme dac. Jak vidice, mi nje osameni jezdišće organizaciji kotri to robja, a je tu pri nas vybeženci dostavaju šitsko, co im potrebne. Konsultaciji i ljiki, uputstvo, že jak maju hasnovat ljiki, takže znaju co dalje robic, a potim predlužuju po svoj drahi u nadiji, že najdu ljepši život.
Беркасово котри по остатнім попису ма коло 1100 жителjoh, a každý deň pre toto mesto prechodzi veľo vekše číslovi bežencoh. Ich nemôže bačiť zo samim Valalje, pretože ich autobusi voža direktno ku hranici, ale Valalčane hvaria, že su im porihtani pomohnoc, keď by še tu dlže i zatrimali. Видно, že prechodzat, že ich autobusi prevoža, ale može biti baš preto, že su organizovano prevoženi, ne čustvuješ na teljo, že prehodza. Kad bi nie bilo medijoh, vjerojatno bi sme neznali, že jaké to číslo. Ja znam, že je bardzo wiele ludzi tam. U nas była jedna dziewka z jednej niewładowej organizacji, którzy pomagają tym ludziom. Oni obichodzą wszystkie punkty, gdzie przechodzą na granicach. Nocowała u nas, ona dziewczyna z francuskiej, socjolog, antropolog. I robia nejaké naukové roboty. Keď prišla, keď som sa jej pýtala, že jak bolo večer na hranici, ona hovorí, že tej noci prešli 40 000 ľudí prek hranici. A mne to taká informácia bola, že jak, kedy u nás še to naiste ne čustvuje, hoć ľudia znajú, že prichodza, da porihtani su i pomohnúť, keď by trebalo. Do pomoci vybežencom uključilše i Caritas Srbiji, kotri už pomaha u Preševu, Subotici i Kanjiži, a teraz ponuknul pomoc i vybežencom na području Šidu. Pробуємо ще ангажувати тут з нашим владиком і римокатолицьким владиком, це ми тут єдно на терену, почали ми ще раді, щоб тут сашка тера з нашого боку поробити. І були ми понеділок на Схацькі, там було перше насамперед міністр Vulin був, він ще договаряв нормально візит з принциповаc, принесли яку, так повес, облічиво цепле, був владика Римський православний, i mi boli dome direktore, tako ja jak nacionalnim, on jak vladičeski, srimski. I dohrali smo še s komisarijatom i Červenim križom Srbiji i Šidu, že bi smo boli gotovi tak povem na stand-byu, kad bi trebalo pomoć u jedzenju. Toto máme, toto nije problem, jeden kamion. Ali teraz momentalno sme od tej pani Dušici, koja robi u Červenim križu, čuli še, že momentalno hrani maju, jedzenja maju, ali im treba ceplu oblječivo ceple i čižmi, bo jak znamo oni ih tam viruca na hranici i oni pred polja idu. Znači njemaju u sandaloh, u malih patikoh, evo toto su im treba i nažalj kad smo vidjeli, perši autobus kad je prišao, to bilo u ponedjeljak bar živno, kad smo vidjeli da djeci zakruceni u pokrovcoh, već kad vidite jaka to češka situacija, mac beha za sirupom, znači mi še pozdraveli, oni še širogu nam normalno našmijali mi u njim. Toto co sme im mohli ukázať a teraz sme hotovi praktično u našich parohijoh pozazberovať toto, co máme ceple, od čižmoh do obličiva. Otec Varga nadpomnul, že situacija bude češća s prihodom žimi. Ta Caritas planuje obezpečiti ljepši uslovija vybežencom. U Beogradu za domana jedna tak poveme cepla kuhnja, to je kuhnja, koja bi bila pokretna, jak bi smo povedali, porošujuca i vešeraju u smislu švitki, rajbački, kotri za hodzinu, ivi rajbu, ivi suša. So na isti ti ljudi kad 10 dní putuju, zname že u jakoj su fazi. To je jedno. Druge, kontejneri probujeme napraviti tam gdje mož, gdje bi oni mogli še, evo, baš to okupati. Vidimo u principovcu živna voda. Njemaju ceplej vodi, njemaju ohrivanje. Tu kolo toho bešedujeme, mi máme teraz ponež naše donatore z Caritasovej mreži tu, celý čas z Švajcarske, z Njemecke, iz Italiji. Mi provadzime situaciju na terenu. I u dohvarki s komisarijatom, Červenim križom, kad oni povedza, dobro je bilo da vi tu uskočite, teraz nam treba 3-4 kontejneri. Bošte to ti njemaju gdje okupati, abo ne znam smesic, abo neki šator, abo teraz cepli praktično do ti oblječiva, naručime to už dohvarene i čižmi na veljko, veska mi to robíme. Zjedinjeni naciji prešloho tižnja ocenjeli, že do Evropy prejkštre dože mnoho morja. Toho i iducoho roku pridu kolo 1,5 miliona vybeženci. Možljive, že toto číslo bude i vekše. Ta u Srbiji, kotra vjerojatno ostanje tranzitna žem, išće dluho bude roboti za volonteroh i humanitarni organizaciji. 19. i 20. septembra otримана роботна схацка координації національних совітах національних меншинах у Сербії, на котрій по odboroh вианализована робота у 4 областях, над ktorima національні совіти мають компетенції: obrazovanje, informovanje, kultura i urjadove hasnovanje jazika i pisma. Tih dnjoh višol i akcijni plan koordinaciji. На другій заєдніцькій роботній схацькій координації національних совітах, котра отримана у Ковачиці, фіналізовані і конкретизовані предлоги і вимоги, над ktorima національні совіти мають компетенцію, і за акційний план за поглав'я 23 при приступанню к Европській унії.
Keď tu bude 18 národnostných rád, 20 národnostných rádach. Keď tu budú i nadalje 18 alebo 20 nacionalni soviti, to bude veľká synergija. Tu bude i znanje i všetko toto, co potrebne, že by sme mohli vidieť, skeľo môžeme porobiť, že by akcijný plán, ktorý za nás všetkých bardzo vážny, mohol byť prilapljivý i za državu. Až teraz, posle 7-8 i veci dňoch, še bešu i o tim njem, pretože trebal prejsť čas, že by še usoglašeli materiálni elementi akcijného plánu, co bolo najbitnejšie. Fachová stručná ekipa, ktorá robila prestoti par mešaci, počínajúci od 9. i 10. maja, keď bola perša taká robotná schádzka u Kovačici, dve nacionalni soviti vyniesli problémy, ktorí im pojedinečni i zajednícky. Fachová grupa u tých 50 oblastoch robila i evo teraz sme na tej ostatní, to je z druhej robotnej schádzky, ktorá bola prešlo víkendu, Trimani u Kovačici, konečno priniesli akcioni plán, so ktorým še nacionalni zajedníci, to je koordinacija nacionalnih zajednicov, bude predstavljac pred resornými ministerstvami, pred državu i pred otveranjem pohlavlja 23, ktorý je vezan za ľudský i menšinský prava. Na schádzky koordinácii učestvovali predstavníky našeho nacionálneho sovitu, predsjedatelj vývečného odboru Željko Kovač, zamjenik predsjedatelja sovitu Jovgen Mudri i predsjedateljka odboru za obrazovanje Melanija Rimar. Na tej schádzky robilo še u 4, to je 5 odboroch, znači odbor za obrazovanje, za informovanje, za kulturu i službene hasnovanje jezika i pisma i akcioni plan, kolo pohlavlja 23. Obrazovanje što je robilo u najvećoj miri, medzi inšim bolo bešedi kolo prosvitnih sovitnikov, ktorí nie obchodní u našich menšinských zajednicoch, ktorí skori i boli, ali to ministerstvo utarlo. Predloženje, že by to bol jeden prosvitný sovitnik, ktorý bude angažovaný u dvoch školských upravoch, to na školská uprava u Sombori, školská uprava Novi Sad. U tých dvoch školských upravoch še nastava vyučena našim ruskim materinským jazyku. To nie obchodne, to vymahali i drugi nacionalni zajednici. Tiež bolo bešedi o tim, že by še vyrobil pravilnik o učebníku za predmety, ktorí od interesu za naše nacionalne menšiny. Mi to i máme, ali treba ho možda dorobiť. I o tých všetkých stvaroch, ktorí nie obchodní, kolo, varju samého pohlavlja 23, agrobotni materijal za odbor za obrazovanje. Po slovoch učašníkoch schádzka bola udatná a predstaviteľi odborov zaključili, že by še mohli častejšie stretať prek koordinácii, probovať zrišovať problémy u svojich oblastoch na efikasnejší spôsob. У тижню за нами у Рускім Керестурі отримана схадська організаційного odboru Фестивала Руської культури Червена ружа. Šitski členi odboru še zloželi, že našomu najstaršomu festivalu potrebni korenjovo premenki i usposobe finansovanja, ali i usposobe realizovanja. Organizacijni odbor Festivala Ruske kulturi Červena ruža na svojej štvrtej schádzky otrimanej stredu 30. septembra u Keresturskim dome kulturi prilapel financijni zvit 54. festivala, a najveći času pošvecel utvrdzovanju koncepciji za nastupni 55. festival. Už na veľmi schádzku še o tým bešedovalo, že by še menjala koncepcija Červenej ruži. Думам, že na tej štvrtej schádzky dati konkretni predkladanja, konkretni ideji, ktorí že i opravdani i finansijno i že su u možljivosti to vytvoriť na najhodaciji ruži. Думам, že dobre, že sme še počali shoditi už od teraz 8-9 mešati skorej festivala, len preto, že by še napravilo, že by bolo co ljepše i co kvalitetnejše i za účastníkov, i za hostov, ktorí by mohli buď na festivalu. Po novej koncepciji iduca Červena ruža bude tirovac 3 dni, 24., 25. i 26. junija. Pijatok i sobotu je manifestaciji otrimajuše u dvore školi Petro Kuzmjak, a v nedzelju u Dome kulturi. Pijatok popoladnju bude otrimane pupče, na ktoré by dzeci prišli skorej i boli by sme sceni u svojich parnjakoh Keresturcoch. Sobotova programa by mala buď sastavena zo 3 blokoch. Reprezentativnog ruskoho, bloku hostujúceho rusinskого ansambla zo inožemstva i bloku, u ktorým by nastúpil da jeden populárny muzično-vokalný sostav zo našej žemi, ljebo inožemstva. U ruskim reprezentativnim bloku vecej nebudú nastúpať spobidníky zo druhých ruských festivaloch,
ale najlepší predstaviteľe našich družstvoch zos točkami, ktorý vybere okremna komisija, a oformiju Odbor za kulturu Nacionalnog sovitu Rusnacoh. Već kad bi ta komisija višla na teren, odnosno pošla či na koncert, či na probu, či na jeden z nastupov, gdje bi to društvo možda bi nastupalo na jednim drugim festivalu, abo na neke druge nahodi i vidzelo uživo, že ak to i patra, či to špivanka, či to orkestra, či tanjec u kažem slučaju, već kaša može poveže či to pri kladne ruži, či nebo naiste za ružu sceme, stvarno im toto najljepše i najudatnejše. V nedzeľu popri zmahania mladých špívačov za najkrajší hlas u Dome kultúry by mali buď prezentovaní i novi špívanky u zabavným duchu. Organizacijni odbor okreme nahlášal, že toti buduci novi zabavni kompoziciji, a tiž i kompoziciji za dzeci, budu mošic buď zňati u studioch radioteleviziji Vojvodini, co bude regulované s kontraktami, ktorí še u budúce budu podpisovať so solistami i provadzacima orkestrami, ktorí nastupajú na festivalu. Mi ponukame kapaciteti i možljivosti, že bi še novi zabavni kompoziciji, tiž tak i novi dzecinski kompoziciji, kotri še vyvoze na festivalu Červena ruža, tonski zapisali u Radio Novim Sadze, co bi bilo bar dobre, ta bi vecka i televizija mogla hasnova stoti pravi profesijni znimki u svojih emisijah. Toto, co mi máme zapisane, to toho roku nije bilo dobre, dumam co še dotika tonu i žalj nam, že to tak, ali ja ne možem ani rozumic, ani prešvečic da koho tu, že keď už raz napisani aranžmani, keď už raz napraveni orkester, keď už raz špivači znaju špivac, že to take drahe i že to še muši teljo naplacic, abo voopšte placic, že bi še prišlo do Radio Novog Sadu za darmo znjac. Dogod mi imame uslovija, hasnovac, kapaciteti jednego javne i medijske ustanovi, taki kapaciteti, jak i u studiju M, a nje kasnujeme to, čija to vina? To vina naša, našog organizacijnog odboru. Bože, mi ne možemo poraditi. Mnje najveći problem u stvari u tej koncepciji festivala to nova tvorčosť. Znači, mi zeška 40% od sredstva, ktorý trošíme za celý festival, trošíme za novú tvorčosť a od tej novej tvorčosti ne ostáva nič. I dumam, že tu dobre, že sme rozpočali toto bešedu na taký spôsob, že by sme už konečno rišeli toti stvari, že by še toti kompozícii znjali. Nam ne treba komercijalni toti CD-i, ne treba nam komercijalizovať toti snimky, pretože nás je málo, to ne može biti komercijalni. Ale treba, že by ostali u arhivi i treba, že by še sluhali, treba, že by še eksploatovali i treba, že by ich ľudia sluhali a neviem, že by boli vyvodzení na ruži. Znači, keď budú vyvodzení na ruži, ja vec postavím pitanje, preco to vec bar zdraha investicija i preco to vec mi robíme. Vecka naći to ti zabavni kompoziciji, či ih je 10, či 15, či 7, raz čuju na ruži i zevecej, na radiju čuli jutre dzenj, na televiziji isto tak raz, abo dva raz i gotove. Či vecka vrezi placi sto ti kompoziciji teljo i otkup aranžmanog i tekstog i šitsko placenje špivačog. Dumam, že to uopšte nekorektno tih kotri robeli toto, že nje prihodza toto znjac. To nje perši rok. Roki nje máme dzecinski špivanki zapisani. Preco. Nač komponujeme. Nač. Komu? Festivalu tu pijatok, že bi bilo odšpivane, abo takisto zabavni kompoziciji. Ja znam, že to mož prave preto, že z organizovanjem jednog festivala, jak su to Nova Ruska narodna špivanka Ružova Zahradka, isti taki novi kompoziciji u narodnim duhu, zapisani na CD pred festivalom. Znači to mož, im treba sec i treba dako zljubiti svoju robotu. Členi odboru vyznačali, že by trebalo pomerkovac na financiji, poneže išće 2016 roku mož rachovac na penjež zo kresturskого samodoprinosu, a posle toho potrebni sredstva hodno dostavac ljem po projektnim finansovanju. Na organizacijnim odbore bilo veljo za uvahi na ozvučovanje festivala. Taše rozdumuje o kupovanju potrebnej opremi za Červenu ružu, ktorú by mohli hasnovac i drugi našo festivali. Keď by šudujemo takým način, to nije u pitanju kupovanje
деякі міксети, мікрофонів, стаках і таке, але то буде практично ціле одної фірми, pretože ktožka na tým musí robiť, ktožka musí byť zadlžený, za to ktožka musí to otrimovať, ktožka to všetko musí namontírať, demontírať a potom, keď zadumáme, že by to chasnovalo naše zajednice, znači za jeden festival, za druhý, za tretí, do toho še musí rachovať i dať, co bude prevožiť a také dať, co še prevoží na kamionoch i také. Takže logiky o takým dačím je zbešedovať, ale već to musíme ozbiljno o tim rozštudirati, položiti na papir i koncipovati i dugoročno potrebno može biti nam ne se i vidjeti tunše také da co ovaj mac i već bude mac može biti veljo kvalitetnejše u smislu reprodukciji zvuka i uopšte deko to vizualno upečatku. Dom kultúry už obnovil svoju opremu so novými mikrofonami i druhú techniku, ale to nedostatočné za tú namenu, tá poradzené, že po idúcu schádzku organizacijného odboru festivala bude vyrobená specifikácia potrebnej opremy i kadroch za takú robotu. Idúca schádzka organizacijného odboru festivalu ruskej kultúry Červená rúža bude otrimaná po koniec oktobra. U Novim Sadze Nješka otrimane atraktivne zmaganje za Guinnessovu knjižku rekordov, a o čim slova u izdice u sljedujućim prilohu. Manifestacija Veljke kolo za Guinnessa počas ktorej folkloraše kulturno-umetnickih društvo z až 11 držav probovali zvaliť z Guinnessov rekord u tancovanju najdlhšieho kola otrimana 4. oktobra na novosadskim novim naseljenju. Tancovali veci jak 12 000 tanečníky a popri hlavnej atrakciji Veľkoho kola celý deň otrimovaní koncerty, na ktorých še predstavili 290 kulturno-umetnickih društva zo Srbije i regiona. Ovo je jedan od argumenta za 2021. godinu za grad kulture. To će doprineti ova manifestacija. Trasa po ktorej tancované Veľké kolo išla po bulevaru Európy, Futorskej dráhy, bulevaru Kňaza Miloša i bulevaru Vojvody Stepi. Popri toho tancovanja na 27 lokacijoh u Novim Sadze kulturno-umetnički društva vyvodzeli choreografiji u svojim narodnim oblječive. Same kolo sostojalo še z 3 tancoh, Veľkoho bačkoho kola, Užického kola i tancu, ktorý še vola Katanka. Pririchtovanja trvali skoro celý rok, a medzi društvami, ktoré še odvolali tancovať toto kolo za Guinnessa i naš ruský kulturný center, kde še za totu nahodu zišli veľi novi, ale co značne i veľi stari, da kedišnji folkloraše našej matky, tak volani veteranje, u ktorých še na tých proboh znova zobudzala stara ljubov. Ljubov ku folkloru. Ja u matki tancovala od 1976 roku do 1993 roku, a toto ideja mi še bar spači, že bismo še konječno zaš pozberali i vidzeli posle telju veljih rokov. A co думаете posle veljkого kola, že či bude i taki za zberovanje išće? A ja bi ljubela. Ljubela bim, to bi bilo bar skrašnije da še pozberame, da še vidzime, da še podružime i da trimame to tu našu tradiciju, keljo, kad bismo mogli, bilo bi bar svina. Naša plan je taki, že bismo tako, znači teraz na nedjelju veliko kolo, to za Guinnessa še tancuje, i že bismo tako predložili šlidujucu pijatku, znači po otidzenj, po tim velikim kolu, s probami veteranov. Znači grupu veteranov da še formuje i da še robi, znači da še napravi neki kontinuitet, ešte za 101 folklornu grupu. A kto bude voditi isto tu tih veteranov? Već dođeš pored zime, ještě sme nie odlučili, ali pored zime še uglavnom nie bude nijaki problem, bo bude bitno ľuďok nazbierať vždycky ľahko, že kto bude voditi. A ľudia pristali, znači budu prihoditi posle velikog kola? A ľudia, keď sme še im pitali, bukvalno i ich odvid boli to što mi vam pravi steli pitati. Takže očekujeme, že bude baš dost ľudí. A my máme za to plány, že by sme znova formovali, po ne znam ktorý raz, sekciju veteranov za folklor, hej. Bo nás je tu u Varošu dosť, ktorí sme tancovali zo zrižných generáciách i ljubeli by sme tak tancovať
jak da povem, fakultativno, jak to je nešto popularno, a rihtamo še i za koncert, da bismo možda mogli dati sve na koncertu potencovati. To je jedna od ideja, tak? Ja osobně nikdy ani neprestala chodit z domatky, daku stazi, a jest ľudia, co na jesenje boli po 15-20 rokov, co im teraz bars bilo milo i keď sme ih še zdohadli, da kto da koho povolal, da kto vidjel reklamu, pital še da komu i tako, evo, prosto nam to fine i predruženje, hoć odbera času, ali dobre, razljevo 2 raz do tižnja, človek može odvojiti telja. Takže to plan. Toto veľké kolo u stvari doprinjeslo, pricahlo ľudzoch, že by znova obnovili, hoľam jak rekreatívno chodziť na folklor, že by sme še družili i na koncu konca, že by sme jak veteranska grupa i ukazali dať sa na ročnom koncertu i tak dalje, za što už ukaže nahode. Jak navedli organizatore manifestaciji, učašniki toho kola za Ginisa definitivno zvalja rekord, bo poterašnje najvekše kolo z Ginisove knjižke rekordoh tancovali ljem skromni 250 folkloraše. Nam Rusnacom, ono, popri čestci, že i mi u njim tancovali, prinješe i novu mocnu folklornu grupu u Ruskim kulturnim centre, po ktorej naša matka u prešlih časoh bula poznata na teritoriji calej bivšej Jugoslaviji. Почитавани патраче, здогаднjeme vas, хтори прилоги сьогодні від споконня з емісії. Predavam u Baloh Beteljinu, znači pokošim ju, vibaliram i predavam u Baloh. U planu mi da trimam bujaci, teraz vidíme, že jak to ta situacija u državi, jak to dozvolji. Sanirovana i obiljena fasada na Dome kulturi doprinješe krašomovi patrunku centra Valala, a za ušoreni životnje štredok značne i njedavne postavljanje kontejnerov za zberanje reciklažnog materijalu. Zvonko Mudrizo z Đurđova rozdumoval, jak biše konari, ktori Elektrovojvodina každý rok pre bezpečnosť električnej mreži pootpiljuje i ohabi oprezo bisoh, mohli vyhasnovať zatopenje. Tišlírski mihelj, u ktorý mašini každodnjovo hurča slika, kotru njemož často vidzi u nješkajšim čaše. Taki mihelj našli sme u Đurđove, a on je zvičajniji preto, že u njim vjedno robja ocedzi dzivka. Lucerka jak pokarmova rošljina najvažnejša pokarma za rohati statok, okreme, kravi dojki. Preto ju šitski statkare obovjazno šeju. Međutim, nje každe zna jak ju pravilno hovać, že bi nje prepadla v čas. U prilohu kotri šlidzi budze prave slova o tej važnej rošljini. Lucerka jak veciročna pokarmova rošljina. Nezamjenljiva pokarma na tih prostorov okreme u produkciji mlijeka. Veli, njedosinformovani, mišaju ju za zbeteljinu, ktorá má kus nižší urožaj i procent proteinov, a statkare ju po serbski navoluju trogotka, bo može žiť najdluži 3 roky. Uglavnim šešeje u brehovitih kraju za napasanje. Lucerka žije i do 7 roky i nje služi za napasanje, bo še odšviže i statok naduje. Вона ще хаснує як шено і як сілажа, найчастіше помішано з другими покармовими рослинами. Každého roku mám od 3 do 3,5 lanci alebo 2 hektári lucerky i teraz som zašal, jednu som preoral a druhú som zašal, takže budze i nárok. Predavam u Baloh beteljinu, znači pokošim ju, vibaliram i predavam u Baloh. U planu mi da trimam bujaci, teraz vidíme, že jak to ta situacija u državi, jak to dozvolji. Hljib som napravil i senik, teraz nijak ljem da pridze našo jakvari, da še dokonči to skroz. Ovdje, kao vidite, imam 10 jutara. To je ove godine sena detelina. Tu mam 10 zvoljti. To pošate toho roku. 4 raz uškošene i rošnje i 5 raz. Urožaji rekordni. Každe košenje dalo minimalno 200 bali po holjtu. Tu sam ostatnji raz košal pred 15 dňami. Navodnjoval som 2 raz, a v jari som rozrúcal i 100 kg štučného hnoju. Pán Zec, poznatý statkar, má 180 falati rovatého statku zo 162 kravi dojky, ta ročne vyprodukuje 350 vagóny hnoju.
Na svojih poljah pokasnuje 200 vagoni, a ostatok popreda. To všeljadana roba. Svoje polja vari hnoji každý rok, po 20 toni rozrúca po hektare. Na zakupenu žem nie rúca, bo neznačí ju i na rok hodzen zakupic, tamo na tých povrchnosťach urožaj veľa slabší. Na zakupu imao sam 14 metara. Na zakupenej žemi som mal 14-15 meteri soji, a na mojej, pohnojenej žemi, najmenej 20 meteri. To veľká rozlika. Nikad nisam imao bolju detalnu. Nigda som nemal ljepšu lucerku i to mladu. Ne pametam, že bim daras u jednim roku 5 raz pokošel. Na starej, predprešloho roku, mal som ljem 3 košenja. Tota mlada, šal som ju u marcu. Za taki urožaj mušiš mać dobri hljivski hnoj i vodu, ta budu i rezultati. Naš sobešednik má praksu u trećem roku po peršim košenju rozrúcac po povrchnosti z lucerku 100 kg ureji, že bi še nje počustovali efekti suši. Teraz bilo 5. košenje, znači teraz oktober, a 5. košenje budzi še jedno. Ona teraz už narosla, dakle, 45 centi i budze. Ja думаю, že bude 6. košenje, teraz všetko zaviši jaka hrilja budze u oktobru, kad bude slunečni dni. Ona še teraz už sporše suši, vješenji, živnjejši noci, dlugši noci i ona še sporše suši već kad ja ju pokošim šeljak, mušim ju pokošic i pre miši i pre žime, ali zaviši že jak še osuši, da ju tako pozberam. To znači, že keď 6. košenje, že to výhodný rok bol? A nie, toho roku nie bol výhodný rok pre sušu. Znači, košenja jest, ali je bali njet. Znace, takže da je zaljivanje, da je sistem za zaljivanje, već kad bi bilo da je inšaka pripovetka. No, u planu mi s idućeg roku da i vykopem studnju na tim polju, na drugim polju da imam vekšu povrhnost. U ovakvim godinama sa ekstremno sušnim uslovima U takih rokoh, u ekstremnej suši, do vyraženja prihodza šitski prepuščenja u agrotehniki. Drugi po važnosti faktor uspišnosti to kvalitet žemi. Mali sme produkovateljov lucerki u Jašitomiču, u Neuzini, dze na isce nie bilo vece jak 3 košenja ani na rozvitih lucerkoh, bo su posadzeni na sejkovitej žemi, ktorá u suši nie može dac dobri urožaj. Veliki produkovatelje, jak su to PKB, PIK, Bečej, uopšte nemaju problemi s urožajami lucerki ani u tim sušnim roku. Ona má hliboký koreň i vytrimuje sušu, potrebne ljem s výborom parcely i kvalitetnu agrotehniku, nasampred s hnojenjom, omožljivic korenju, že bi še dobre rozvil. Skore, jak su i pošejem, še ju pohnojem s hljivnim hnojom, porem, poderljam, pošorim jak treba, tak to moje dumanje. I vecka še je do i posle šaca še pošuljka, povalja še, dak to utori pošuljka, dak to povalja. Ove godine sam institut, uzeo sam i pokazao se dobra. Toho roku som žal našenje z Novosadskog instituta i ukazalo še jak dobre. Mojo lucerki žiju po 5 roki. V loni bola katastrofa. Mal som 7 holjti lucerki, ali napadli ju miši. Međutim, rozrucal sam 100 kg zatrovanog žita i začoval sam ju za tot rok. Mi u Vojvodini treba da sejemo vojvođanske srpske sorte. Tu, u Vojvodini, mušeli bizme šac vojvodjanski, srpski sorti lucerki. Máme novosadski i drugi instituti, ktorí produkuju odlični sorti. O ih kvalitetu dostatočno hutori fakt, že našenje od nas kupuju i Njemci, Mađare, Italijanje, najvekši evropski produkovatelje. Uvože od nas i Rusi, Ukrajinci i Bilorusi. Vyvožíme ih až i do Iranu, ktorý koljiska tej rošljini. Ja ne ljubim pirska u travi, popredavam ju u baloh, to pirska beteljinu od širokolisnih, od uskolisnih travoh. Ja ne ljubim. Ono kad će peršira spokoši, to ta trava vše menje je jest. Znači, muši šemerkovac, na miši oni opasni i prežimu, treba ih trovic, miši jedza, znači, ne dozvoljavaju beteljini da ona odrošnje, nego tako ju ustartuju jedza i takže
не таке компликоване, а раше по 4-5 роки тирва. А треба 16-17 кили, дахто се и 20 до ланца, значи то отплики 30 кили до хектара. Takže našenje do zdrahe, 800 dinari kila, to nije bilo nigda. Lucerka, treba spomnúť, spada do roślinov leguminozoch, co znaczy, że ich koren u symbiozy so s bakteriami azotofixatorami. Toti bakterii berú azot zo vzduchu i mineralizujú ho tak, že by ho roślina mohla vychasnovať. Preto posto njih žem bohata zo azotom. Lucerka i medonosna roślina. Pčoli ju dzečne naščivjujú i pravia veľo medo zo z nej. Len škoda, že še koši prave keď rozkvitne, ta pčoli nemajú kedy pozberať nektar. Того року у Дюрдьове не було велькі інвестиційні укладання, бо не було ані средства, але зліпшанню квалітета живота гражданок доприноша і менше укладання. Jedno таке то і саніровanje prostorijoh pri Dome kulturi, ktorih hasnuju šitski valalski združenja. Od 2003 року, keď u procesu privatizaciji predate pod prijenstvo Đorđe Sličić, a vjedno z njim budinok, ktorý 50 rokov preveli sami Đurđovčanje za potrebi Valala, tirva sudski spor medzi mesnu zajednicu, odnosno opštinu i novim vlasnikom. Rezultat toho to vše ruinovanši budinok, ktorý še častočno, ljem s časom na čas, s dopuštenjem novого vlasnika Dakus poopravja. Novi vlasnik dopušćal, že bi še Dom kulturi i nadalje hasnoval za otrimovanje rižnih manifestacijoh, a čas budinku hasnuje i kulturno-umetnitske društvo Branislav Nušić, Narodna biblioteka za Žablju i drugi združenja hraždanoh, kotrim okreme interesantni prostor gdje dara zrobelo kulturno-umetnitske društvo Taras Ševčenko. Toti prostoriji hasnuje rižni društva, udruženja u Đurđove, napriklad i udruženje ženoh, Olorija, Veckalj ribolovci, udruženje ribolovačke udruženje, Veckalj hasnuje še pogotovo što teraz kad máme výbory, Veckalj še tu otrimuju rižni partijski schadzki. I pogotovo, že nemáme nejaký druhý objekt u Valjali, gdje bismo mogli. A prostor je interesantni, u samim je centru, nuka jest dos i, jak se še hvari, i povrhnosti za take vekše shodzenje i rokami už šitski zvikli na toto. Hasnuje i Taras Ševčenko, kad maju hostov, već kad prihodza tu, treba še pooblekac, popreblekac, často maju hostov iz drugih mestoh, takže i im tot prostor nahasen. Praktično šitskim nahasen i šitski možu, kad im treba, šljebodno možu priz do mesnej zajednici, pitac ključ i dostanju tot prostor za dejaki svoje aktivnosti. Poneže toti prostoriji rokami šitski hasnuju, a njih to nije zadluženi za ih otrimovanje, bilo potrebne okončiti zvekši roboti na ih ušorenju. Nahoda za toto ukazala še toho roku, kad u mesnej zajednici nazberani finansijni sredstva. Mi već kad odlučali na sovitu mesnej zajednici da še toto tako spošori, takže sme angažovali tu jednog robotnika, ktorý to krašnje ogletoval, obiljali i eto mi teraz ženi tu angažovala sam i da skeljo ženi, te še to poporajelo. Od predsjedateljki Sovite sme čuli, že toti prostori hasnuju šitski, a zažljem na robotnu akciju še odvolali njem ženi zo združenja. Keljo dni už tu robice? 2 dni. Včera sme počali i nješka dokončujeme to. Ale jeszcze mamy od poniedziałku jeszcze 2 prostory i sredzic, także. Co ste šitsko tu porobili? Hop, poumivali, počuhali oblaki, porajbali za toti firogi i ponamestali, jak bilo malo premenjeli i tak. A co vas motivuje, že biste še tak dobrodzečne prijavili za robotu? A znate, jak če družime šitski, vychodíme, ideme i havedzi da pomogneme porobiti. Sanirovana i obiljena fasada na Dome kulturi doprinješe krašomovi patrunku centra Valala, a za ušoreni životni štredok značne i njedavne postavljanje kontejnerov za zberanje reciklažnog materijalu. Mi jak Đurđov perši učestvovali u potpisivanju toho kontrakta i takže smo i perši dostali to ti kontejneri. Za co to ti kontejneri namenjeni za jaki sirovini?
planovane tak, že jedan kontejner za plastiku, 5 ambalažu, a drugi kontejner za paper. U stvari mi dostali 3 kontejneri, s tim, že sme to 2 postavili tu, do centru, jedan sme postavili tu spoza samousluhi i 4. kontejner postaveni do osnovnej školi Jovan Jovanović Zmaj, pretože oni už dosť dlho zberajú tú ambalažu, takže poradzene z direktorku, že da še i tam postavi jedan kontejner. I dobro bi bilo da še urucuje to ta ambalaža, pretože še, jak to som povedala, otvoreni reciklažni centar u Žablju, tam zapošljeni ljudi, ktorí budú robiť na rozvrstavanju toho materijala, a od tih penježov oni već kad hodni dalje širici, kupovac drugi kontejneri i rozviva tu svoju robotu. Otvaranje reciklažnog centra u Žablju rezultat sotrudnictva švajcarske i nevladove organizacije Fond za otvorene društvo, lokalne samoupravi, Kancelariji za inkluziju Roma u Vojvodini i Pokrajinskog sekretarijata za ekologiju. Všetky še nazdavaju, že centar obezpeči novi robotni mesta, zljepša položenje romske i nacionalne menšine i doprinješe zvekšanju zaštiti životnog štretku, poneže otpad zo sferi problemu prejde do sferi potencijalu za rozvoj novih sirovinov za produkciju. Tih dňoch jedna z najaktuálnejších robotov, ktorých tanie ohrivi za žimu. Знаходзіше, хто як знає муші, але без огляду на вибраний енергент, ту нього зогрівання найвірогатніше не буде. По думанню компетентних, najtunša огріва – drevo. Do toho roku vekša čast tej hromadi konaroh zakončela bi na Valalskej deponiji jak otpad. Poneže ostal bez roboty, a poznate, že ohriva za zohrivanje obisa najvekši trošok u domašnjem budžetu u žimskej sezoni, Zvonko Mudri zo Đurđova rozdumoval, jak biše konari, ktorí Elektrovojvodina každý rok pre bezpečnosť električnej mreži pootpiljuje i ohabi oprez obisoh, mohli vyhasnovať zatopenje. Ideji z interneta s pomocu majstrov pretočal do mašini za rezanje konaroh i tako obezpečal vjerojatno jedno z najtunčih sposobov zohrivanja. Jezduvali u zahradoh, jezduvosnik i jest granja kilogor sloja koji može trebati. To ti konari vi kupujete, či vam ljudze prinoše, či vi idete, jak? Da su jesu prinješu, a da su jesu ja mušim pojis. Pri kolicu traktorca i prinješam. To ti konari, co teraz robicie, vidim, že maju bar zveljo lista. To vyhodne za hranje? A liste še muši noši na spet liste. Šmeciškota rucico nje možu potopiti. Veljo dimija slabo kalorijiva. Teraz vam dvor polni s konarami. Otkud to teraz mace teljo veljo? Orezovali električare, orezovali banderom za smeta, za struji smetata. Sam prinjesel domu i teraz mušim poslanjati do mehoh, porihtat za žimu. Vidim, že tu teraz orezujete to ti lista i co već budete robiti s tim? Toto še ide do mlinuta še zomelje. To sami ste praveli tu mašinu, to mlin? Ja zdumal, a sušedi mi pomogli da napravime. I jak robi to ta mašina? Evo možemo mi ukazati. Jaka hrubina granoh tu prejde prez tu mašinu? 2 do 3 cm bude, že prejde. Co už hrubše, to už ne možem. Slabiji motor i bojim se za noži, že popukaju. Mušim ozbiljnejše da napraviti. Da može hrubše. Ali prejde, 2-3 cm prejde. A ti ste rahovali keljo vas to košta, to?
Ha, košta me goriva da pricahnem granje i kilostruje motor potroši. To mi je šitka investicija. Значи to zaždim jedno z najtunših A zogrivanj. za teraz mnje je najtunše, a treba mažem času za tu robotu. To zahteva veljo času, što bo mnogo. Ktorý konári vám ľahčejšie to piliť? Teraz to všetko sirové drevo ešte. Či to ľahčejšie, či suchy? A sirovi ljehčejši, bo keď sú suchy, već kak više noži vytupja. Više se vytupi. Za to rezanje je ljepše sirovi, ali za A zohrivanje? za topenje ljepše suhi. Keľo već to času potrebno, že bi se osušeli? A u mehu je, na dvore je, friško se to osuši. I ti si je slonka to friško osuši. Za 4 mehi dnevno nađe se potroša. A teraz tu bude, u tej hromadi bude prek 100 mehi. Teraz zavisi zima jaka bude, zavisi kjelo se bude topiti. Tak pririhtane drevo ljehke za topenje nje praviše nješor, a nje ostava ani veljo garu. Jedini nedostatok tej ohrivi, jak varel naš sobešednik, že za jej pririhtovanje treba veljo času. Zo 100 hromadu konarov u dvore budze robit cali mešac, ali poneže svoju robotu nje rahuje jak trošok, zohrivanje na drobni konarčki mu budze najtunše. Na nedávno otrimaním festivalu židlového špivanja najšenje za budze medzi prisutnima bul i tišljir Michal Kočiš zo Đurđova, ktorý še išće namaha začuvat svojo remeslo od zabuca. Tišljirski Mihelj, u ktorý mašini každodnjovo hurča slika, kotru njemož často vidi u nješkajšim čaše. Taki Mihelj našli sme u Đurđove, a on je zvičajni i preto, že u njim vjedno robja ocedzi dzivka. 40-ročne robotne iskustvo tišljir Michal Kočiš už za skeljo roki strpezljivo prenoši na svoju najmladšu 23-ročnu dzivku Helenku. Ha, žalj bi mi bilo da ostane teraz mašini nje robja, tak ja už slabše vidim za toho i tako, a ona še do toho teraz lapela i robi zomu všetko, co god mari prava ruka. Nie často máme nahodu vidieť ženskú osobu za takú mašinu. Jak še ti znaходиш tu u tій robotні? Також тяжко на початку було, але зараз сам ще уходила. Takže... Tu je z різнородні машини. За ktorú mašinu najvoliš robiť? За фризером. Да пишем, да шарам i to. A či se ocec upúcal do roboty, naučil robiť na šitských mašinoch? Tu šmem, tam nešmem i nešmem na obrichter. To iše nešmem, a to všetko môžem. A prečo to opasne mašiny? За mňa ešte opasne, bo ne poznam baš dobre drevo. Treba da še dobre pozna, že bi ne bilo povredi i tak. Ona to lipi, to ti. Da i porihtamo, ona već to lipi za stoho i tako, šajkuje, šari, vicahuje i tako, to za malim alatom može za... Znači uči remeslo tak, jak i da kedi, od šegerta. Jak da kedi, hej, baš jak to. Ja da kedi, kad sam se zapošla, to sam pravil drevenih vozdija. Teraz ona pravi ti plina toho, istina sposobljak, to ja da kedi se robio. Ali eto mi tak, všetko starinske robíme. Jest teraz to ti kopir, strug i toto, eto, mi to nemáme, jen toto, také, zosím. Robíme všetko po starinsky, ako je, so stegami, pa stiskame, so stegami, keď
keď sa na kuchnju pravi zitoca, već kad pravime željebi toti i već na frižideru tam je već kad lipime i to teraz večno njema da še rozpušći da se ovo da za toho. Вони у своїм мігелю уж роками не праві облаки і звері, але різні предмети за обійсце, хторі дзекуючи їх схопності і креативності, окрем функціональний, маю і етноприкмету. Pravime svašta za dreva, prime garnituri, stoli za terasi, za lavki starinski, toti karselje, toti postelji pravime, kuhnju sme pravili da skeljo i Helenka pravila stol za kompjuter, toti ukrasi kojaki za toho, kabliki, suzenki i tak. З якого дерева ви правіце? Яке то дерево треба, щоб було, щоб гарнітура була моцна? Obično za šamovini, alebo to máme rusku borovinu. To prihodzia za ti paleti, to mi rozkujeme i već kad pravime za toho. Ali zdrave drevo šitsko za toho. I mocne. Na moc pravime. Co se tiče toho, može, ja garantujem, že to bude trimac roki. Znači, plastika vam nije konkurencija? Nie, ani slučajno. Ne možemo, ani signo s kelju možemo to, kelju bi se mogli napraviti, ali mi ljem zaštitimo drevo, a već kad dalje bi trebali še porobiti, ali teraz prije bi selo da su ovo, već kad bi nije bila to cena. Već kad bi bilo, teraz je zlak za, da pojeme, za 300 dinari, a je zlak za 4-5 tisući. Da već kad to razlika veljka za toho, teraz kad pođe da kumže, iše i ruki, treba već i roboti, već kad iše celjo treba roboti, kad se da bude fine, jak su teraz to napravime. A še je, jak da povem, da to malo penježi u ljudoh, već kad šel volja da bude take, jakie je, jak su da kodaj do toho. Za co možeš kasnovac to stol? Može za šitsko, to moci nijema šansi da še pomeri za toho. Može za klanje, može za to tvarde, mocno nije kuburi za to. Pa rekli ste, že keď za zabijački, že već treba da kuzinšak stol obrobiti. Već kad zebe za stol, isto, šitko napravime, ljem za hrucu masu. Kad počne od vrec, mas već za stol i co še upije, a co nje upije, to znijeme i već može stati od ze fino za otrimovanje. Vi imate veljo iskustva, dlugo roki ste robili toto remeslo, a gdje ste to naučili? Pa počeo sam u Stolarski. 73. roku sam počeo, 74. roku me prijavili, jak šeger sam robio za to, Rimarom, Mihalom, do Salakovima, majstor Salak, jedan i drugi, mali i veljki, s majstor Perom, i takže od tih starih majstora ja robil na kajli, na toti dreveni gvozdi sam počeo i tak i do nješka šitsko tako stalo, jak so bilo zakedi. Nije robime za zlepkom, da še zalipi, nego da baš bude to na moc. I do ktorého roku to vaše remeslo malo bilo atraktivne i moglo še z toho žiť? A moglo, dok še do bombardovanja bilo išlo šitsko jak treba, već kad už počala firma, tako si naša kuburic i toga, i še već si počala plastika robic i toho, već kad jedno vreme bilo zatišenje, robelo še zostim. A teraz ponovo še rušelo i teraz i teraz robija plastiku, ali už kto mal jezico i braju plastičnu stolariju, to pravja dreveni. Kvalitet ih roboti prepoznavaju i kupci, ktorý im jedina reklamata za teraz nje muša hodit po pijacoh i vašaroh, poneže šitsko co napravija po predaju doma. Skoro jak odjavime peršu čas nješkajšej programi, informujeme vas o premenkoh u našej programi. Počitovani patrači, informujeme vas, že od 5. oktobra našu emisiju reprizujeme u novih terminoh.
Так се репризу телевизийного магазина «Поновим» hodni Patric každu njedzelju na 2 hodin i štvartok na 21 hodinu i 30 minuti. Dobri večer, Vojvodino, ponovim budzeme reprizovac každi pijatok na 2 hodin i na 9 hodin. Novi reprizni termini za široki plan budu ponzelok na 9 i sobotu na 16 hodin. Reprizi emisiji Paleta hodni se Patric stredu na 16 hodin i 10 minuti i sobotu na 7 hodin i 40 minuti. Emisiji iz naše arhivi reprizujeme stredu na 16 hodin i 50 minuti i pijatok na 3 hodin i 30 minuti. Було то шицко, co smo vam pririhtali za nješkajši televizijni magazin. Reprizu možete patric tej noci na 2 hodin i na štvartok na 21 hodinu i 30 minuti. U menu ekipi ktora pririhtala i realizovala nješkajšu emisiju. Žičim vam prijemni večer, a u predluženju nješka večarši programi od askeljo minuti možete patric oktoberski široki plan. Doviđenja.